Lunglei Chief Judicial Magistrate in Nurse Pilal biak diki Shemdan Turpuan Hunatan Naktip Sunudar ni Arwad. Zirtop ni kalta si Pir Khorama Parachuta Mishing White Hani Om Taksu Nasatagazonani Nua Po Mu Alanilo. Arunachal Pradesh Chief Minister Tharatan Congress Shwaitu Pema Khandu Su Nimin Khan Laklu Ani. Turkey Rama Sorkar Pai Thak Tumtu Mi Sangruk Chuang Man Annito. Sibai Ule Tuna Chansin Kim Sangzokin. Lunglei Chief Judicial Magistrate Dr. H.T. Silarin Chanan Kumsang ni Sompali September ni Somni Pasari Lunglei Civil Hospital ICU wa Nausen Thi Chungchanga amo Phurtu Nurse Pilal biak diki Shemdan Tursu ukil ngen angim naktip tun thani somni nilai ni chotnudar nia apuang don Lunglei Civil Hospital ICU wa Nausen Thi Chungchanga court thutluk na hi voina puan tumani Pilal biak diki ukil pusi zo khuma hne changa zo ne thudon danim Pilal biak diki hi ningani galta tun thani sompali court changa achwan nuwa ni khoshelova atluk nuwa Lunglei Civil Hospital enkol zuyani voin thenga court ta inlan thelova oma wangim medical certificate nena damlo thu hi ko chia tirani hemi ba ka hian tlanbo tur chi po anilo boka har satna su ko chia tira shemdan tur puan hun nilai ni son tura anyen na chu CJM court swana pomta hemi ni court thu chwak puan hunatan hian chunudar ni ruat ni ina soi Pilal biak diki chungchang thu voina CJM court ta ngai twana hian Pilal biak diki IO in court ta aukil pali anding ani Public Prosecutor PH Larwat Felipo note thita chung te IO in ading boka zona changim PH Larwat Felichwan court thutuk na puan tur su Shemdan tur te lova puang mai turim ukil ten court chungen ma se dan hnuaya arem lowa wangin Pilal biak diki ukil tengen na chu court chwana pomsak ta ni ina soi Puanto angin lunglei veng laya puke vanal ko nganu pui Pilal chan sangi chuan kumsang ni sompali September ni somni pali khan naw nei turin lunglei Civil Hospital apana damdoi ina alu nu loka naw thakim lovin ashinga anaw te chu adin mun a chadwak lowa wangin ICU wa da ani ICU ani thuman nuwa nurse duty Pilal biak digi chuan September ni somni pasari chundar sompani vel khan naw te chu athi ni soyim la turin naw te chung te ashila achung te te chu ala thoti buma se nurse duty swan tho anga la mai ni ina soya ina an ho pui nuwa no te chu ala thoti sha tani awangim Lunglei Civil Hospital a bokan chwai le ICU wa dale ani nuwa an en le chwan oxygen bag na do le thil dang wa te chu phoile vekani ti an mu no sen po chu a thoto lo ti sha tani hemini tlaidar nga le minute sompanga doctor duty chwan he no sen hi athi ti apuang ta ani Henau sen enkol dan le athina thenda na lung oil vin no sen pa chuan Lunglei police station FIR a theluta he thu boy kal zela hian chief judicial magistrate court chuan nurse hithiam lo achantira Lunglei district jail a tun thani sompali ningani khan da lu ani atuka court a shwai le ani nuwa court a changa achwak chu ni khoshelova atluka wangin Lunglei Civil Hospital a enkol zuyani Zirtop ni kalta tlaidar nga vela si Pir Khorama Parachuta Mishing White Hani Om Tak Michen Khatin an mu chu nasata ka zonani nuwa po mu alanilo Puanto angin he thil hi an mu tlaya khan atlang na lai nia an sha ta ensian tumin mi enge mazat an kal nga la kho en chung zong an zon nuwa po ama emo asul nu ni thei o memo engma an muloba si Pir Khoram chunga parachut ang tak thok kwal mutu te zinga hian no pangmai ba ka khotlang shwai tu te po an telve awangim si Pir branch wai me chuan finfia nge cha an ti nimin pathiani soma in khom ban khan parachut lak na lai ni oma an soi mun hi ngor zokin an daple azong tu te zinga hian si Pir branch wai me le zo track adventure club member te an telani si Pir branch wai me shwai tu te chuan an khochung zona parachut manga thlok ni an soi hi thil mak zona an zon lo thu zo net an chila mishing lo ni ta se hliam twar chanpui ngai po alo ompal theya wangin chutiang ril rupu chuan he thil hi an zong ni an soi ba ka hong dak le miril ru lang pen tuma wanga he thil hi ti an ni lo thu an soi bok si Pir khotlang shwai tu te chuan he thil thleng chungchanga hian thu chwa siamin
si phir kho chuan hnuai rama zirtom ni tlai dar nga vel khan si phir kho chu mun chang chang atangin mi thanem takin parachute ni nge ya shat lo tla an mu a chu thil thleng chu wai me shwai tu te shat tir nga lim chanpui ngai le boy som ngai theina thila ni awangim wai me kai shwana hnuaya atlang na hmun ni an shat chu mi enge mozatin an zong nga la nu ma engma mu an nei lo nuwa a mu tu te hi zo fya zui nga lan ni a mu chiang nge ya anin soi chewa wang le a mu tu te hi mi pa ngai tak tak ve kan ni boxi awangim wai me chuan hemizan la la hian bong kon police station a an report boka tuan chunga insin fel mai tuma an boy pui la in social media lama na sataka adar ta ka wangle thudik ber po shat le thelo tur khopa thudik lo the dara tambok si awangim antan po aza thlak le ti an soi hetiang hi thil om dan ani awangle mizo dana mi bo zon anga han boy pui arem box si lo awangim khotang shwai tu te ngai to na po abwai hle ti an soi tuna chuan he thil hi zonan tum to lo thu le nu ma thare mo thil thare mo a om le ani ero chuan la ngai to le an tum thu an soi Kuvel thiam na sang zela inverter man to taka leina tur nei lo tan Bright Electronics chuan LED bulb inverter ni ngal chu aram siam chuakta iti tur om chhun chu irum ti en tam du da na zirin I bulb man lai kha magic LED bulb phian thakla current om lain bulb pa ngai angin I mang theyanga current om lo rual che in darkar li changa darkar ruk thleng a eng chun zom ngal theyang LH thanga enterprise chuan cheng za sari somnga chawina shal chuak meka lo ngai ven maro le LH thanga enterprise ramhlun note Rainbow multi-brand mobile showroom a hiani budget mil ang zelin mundang panbuai ngai lovin mobile phone brand chi sang le mobile phone accessories tikim mantlom taka le tur kan kol renge Samsung a bi special consumer scheme kan pereng boke kan hena mobile phone thar le tu te hena apps you need kan ti sakthei Infocus Vivo le Carbon a bi hian Zoram distributor kan ni a kan customer te tan after sales service a buai na tur a omlo Rainbow multi-brand mobile showroom Arunachal Pradesh Chief Minister Tharatan Congress Shwaitu Pema Khandu chu Nimin Khan laklu ani a he state Chief Minister Pakwana ani kumsamthum pasari mi Pema Khandu he state Chief Minister Luim Doji Khandu fapa ani a Doji Khandu hi an Chief Minister Parukna ani a an thannon le nuwa kumsak ni som pakhat April ni somthum Khan helicopter jeswala athi ani Pema Khandu hi Nimin nuwa Khan Itanagar Raj Bhavana larsa pinalaluta hemin nu hian thuthar la khom du te hna akai shwai sarkara an party mi lo po huama Arunachal Pradesh tuam kimzonga thilati tur thu asoi state masona chu angai poimo berani tur thu sojim mi pui ai o zongjong chu masona thok tu te jinga hian telvek se adu thu asoya Chief Minister Masam Nabam Tukim Kalikhopul Jarbom Gamlin le apa hun laya na tho chanto zirna shiselna kol phetha le thil thar chwan na lama ma chopte ti puitlin chu angai poimo masak tur thu asoi kumsang ni som pakhata apa athi khan Pema Khandu hi ama thak tura soiri kanito a ma se apa tho pui nai Jarbom Gamlin an athak ta zo kani Michen Khatin party chunga in milo na tam takara state sarkar kai shwai na hau tak tak thok tur chuan alanau panglu deu niya an soi chungchanga Pema Khandu chuan hei hi thu dik ni sela chuan Chief Minister ani lo tur thu asoya an party thu nei tu sang le Chief Minister Lui Nabam Tukian achungarin na an nga awanga lom omati thu le Tukia le Kalikho pula lamchang te inpum khatna na tho zela tum thu asoi Kalikho pula hian BJP kai shwai North East Democratic Alliance azom na Supreme Court in Congress sarkar Luizo katundin le nuwa chuan lungral dakin Congress an nile tavek ni in Chief Minister Thar chuan soibok Parliament fu chut khom chu voin khan chan ani Lok Sabha a chuan in khom chan ani nuwa Prime Minister Narendra Modi and Minister Tharte Ahmel Shatira Meghalaya a tura biala changa MP thanthar Conrad Sangma chu MP tan laklu ani nuwa Speaker kai shwai na in thlui ni khata thim Lok Sabha member
Lok Sabha member Dalpat Singh Paraste le inkhom masale tun inkara thim Lok Sabha member Hlui Mi Paruk Sunan ni a member te minute ni chungoi renga andin hnuwa voinatana inkhom chu ti to pani Rajya Sabha a chuan Congress party rotna angin Jammu and Kashmir bwana chungchang soi howani a Congress shwai tu Ghulam Nabi Azad chuan thu soyim Jammu and Kashmir a PDP le BJP changdon sarkar chu mi puin an ring zo to lo ni in a soya Civil mi te po mi firfiak te ang maya ena sarkar chu po in chul lovat sipai te chakna manganor to lo turin Jammu and Kashmir sarkar chu aphu tane Congress party in mi firfiak te dona a sarkar chu thop zel don ma sem tuna civil mi te a endana ero chuan sarkar a thop theilo ni in a soibok Rajya Sabha a hian Jammu and Kashmir ban chungchang soi howani hnuwa zona le chana hun honani a zona anzo chan ma in Bahujan Samajwadi party member te chu chairman ma a chwa khom Gujarata BJP sarkar chu nam nufual dalit mi te enchanga anpu a tun naya po dalit mi an ni awanga kholaya ngai saktuaran omnia soyim abul naya police te po omreng ma sem chanan tum lowa hei hi dalit nam sarkarin a enchan wang ni in an soyani BSP member te an beng chena wang hian zona le chana hun mang theilowin chairman Hamid Ansari chuan in kho mati top lai lo kani Puanto angin Parliament fu chut khoma hian sarkar chuan chhia dan thar Goods and Services Tax Bill chu ti tlang nge yatuma Lok Sabha ina pomto he dan thar hi Rajya Sabha a po pom ve turin Prime Minister Narendra Modi chuan party shang shwai tu te angena eptu party zinga Trinamool Congress le Samajwadi party in sarkar an thlop tur thu soi to ma se party lian ber Congress ril ru shiat ala nilowa he dan siam chatarot na te ti floating turin sarkar phut le antum ni a shiatani Hemi chungchanga hian an party shwai tu pahni Anand Sharma le Ghulam Nabi Azad chuan naktu ka Union Finance Minister Arun Jaitley an mudon ni a soyane BJP shwai tu Navjot Singh Sidhu chu Rajya Sabha member ani na achangina banga Aam Aadmi Party azom don ni a shiatane kumsam nga pahni mi Navjot Singh Sidhu hi kumin April tha khan Rajya Sabha member atan ruat ni ma sem kumsang ni sompali Lok Sabha in thandon khan BJP shwai tu ten abial Amritsar chu an party shwai tu Arun Jaitley akian tura anti awangim tun thlengin alalung oilo ni a shiatani a Hei wang hian BJP chwasana AAP zomatum ni a shiatani Navjot Singh Sidhu hian a ban chan chu Punjab mi puin thil danglam hu an be sei to wang ni in a soya Akali da le BJP changrwal sarkara Parliamentary Secretary anupui po in MLA ani na aban sana BJP chwasana tum ni a shiatani Punjab a hian nakuma Assembly in thana omdona Arvind Kejriwal a kai shwai Aam Aadmi Party chu ngor takin an campaign to a Navjot Singh Sidhu hian rin anga AAP Zom Chuan Chief Minister candidate ani rinane Bethel Electronics multi-brand showroom Millennium Center first floor dealers in Samsung, Sony, Whirlpool, Haier and IFB company chikim omna mun kanni pathian khongai nazara Mizoram tan Philips, Electrolux le LG ate distributor kanita installment in kan pithebok Bethel Electronics first floor Millennium Center dealers in Samsung, Sony, Whirlpool, Haier and IFB, distributor in LG, Philips and Electrolux. But Vivo V3 Max is totally different. With its 4G RAM, it boasts a 0.7-second startup time for its quick capture function, so you can always stay one step ahead of the moment. And just like this, Vivo V3 Max is already done shooting, while others are still struggling to start up. In selfie mode, the 8-megapixel front camera will make crystal clear photos. Just one touch, and it's done instantly. That fast. Vivo V3 Max. Faster than faster. Turkey Roma sipai chakna mga President Recep Tayyip Erdogan apai thak tumtu mi sang ruk chuang man an ni to Puanto angin zirtop zan khan President Erdogan at su sipaiten pai thak an tuma President Erdogan angen na anga mipuiten an lo dana wangle sarkar lamchang sipaiten an lo be let boka wangin sarkar pai thak tumtu te hi an lo chamta ani sarkar pai thak tuma be na hian mi zan hi somkwa an thi a thizinga hian President Erdogan a chian chata in thanna a manager Erol Olkak le afapa po an telani
sipai helkut twarathi te hi Istanbul la voyan ni a voina inkhoma hian President Erdogan swan sarkar do dal tu te hian cancer natna angmain ramchunga munan khwar ni in asoya mipui than sarkar pai thla a sipai chakna mangaro rel du tu te hi khoi muna po omse dap chhuan ni tur thu asoibo United States a Muslim pui thiam pakhat Fethullah Gulen chu sarkar pai thlak tum tu zinga hian atil ngei ni in President Erdogan a chuan a soinon le a America sarkar in Turkey ya athon ho theinan theitop chwa ni tur thu a soibo Turkey sarkar pai thlak tum tu te hi ngor taka dabzel an ni a sha theicina mi sang ru chuang man an ni to a hel ho la kalung oilo mi pui te chuan Istanbul le Ankara a kongzo im sarkar an thlop thu an au pui ba ka sarkar pai thlak tum tu te chu ti hluman phut thu an soibo ka ne Turkey sarkar hian European Union an zom theinan kumsang ni pali khan mitang te ti hlum theina dan an man chin chu an lo ti top to a tunchuma thil thenga wang hian mi puinor na angin President Erdogan a chuan kumsang khazakwa somriat pali achanga an lo man to he dan hi man le po anya lo ni a soyani Turkey sarkar chuan sarkar pai thlak tum tu te hi an chenon le ang ti hlavim indo thona mangin thil om dan ala vil renga ni zana po khan zan khwa in F-16 jet thom sha tur ala omani nimina khan Prime Minister Binali Yildirim swan sarkar pai tumna hi a hlo chamfel to a thil om dan po apa ngai le to ni in a soya ma se film khur thila zana pon swa lo ala himjok ni in a soim tukina po khan sipai ten Air Force Academy le Istanbul in tam takan dap le a sipai te chau ni lo dan mangaro rel tu te zinga po ril ludik lo pu anom ni a soi ani awangim Erdogan a hian hei po hi asiam chadangai don ni angai ani Kazakhstan ko pui pakhat alamtia mi pakhatin police station le National Security Service pisa abeya mi pali anthim Kazakhstan he Russia ramachanga indang zinga ramral muang berzinga mi ani a tun naya sarkar in ramle le shalna dan thara siam chu mi puin andu lo wangim tharum tho apoi khoina athleng ve ta zeu zewa tunchuma police be tu po he sarkar la kalung oilo nia rin ani Almaty khwa police le National Security Service pisa be tu he kumsomni pasari mi ani a police pathum le civil mi pakhat aka hlum hnuwa ama hi police tenan mana thurwal pui anei le nei lo shiat ani lo police ho tu te chuan he poi khoina hian police dang pahni po an hliam ni in an soya poi khoi tu hi tun thatira po khan twal tha thu boy siam sak alo ni to ni in an soi Lunglei Chief Judicial Magistrate in Nurse Pilal Biak diki shemdan tur puan hunatan naktip chunudar ni arwat Zirtop ni kalta a sipir khorama parachu ta mishing wai thani om tak chu nasataka zonani nuwa po mu ala nilo Arunachal Pradesh Chief Minister Tharatan Congress shwai tu Pema Khandu chu Nimin Khan laklu ani Turkey Rama sarkar pai thak tum tu mi sangruk chuang man an ni to Khatizong khatun chuma chanchin thar kan ti chwa thei chu ani Carpet shang woolen carpet, center carpet, doormat, foam sheet, sofa le cushion cover atana manji. Puan than shang le rexin shang. Hengte hi imamoni chuan sikul pi ko ne khatla ko ning carpet streeta MD&D Enterprise hiron panvete. Madras shang company thatak tak siang. Atom berachanga atawchi thengin kanneya. Rule thana atana thabik ortho medical le spinal cord chalo tana thabik spine support po gan nei renge cushion atan form city tu chuan I thutleng size stock zelin kan siam sak thei chia 3 man ngai levin kan tom sak thei ngal buk chia
cushion cover po tom takin kan thui theng hal buke chu mai la ni lo biakin cushion tur po kan siam sak thei bo amuna omchil kan ni wangin zana de zinga po dor thei ren kan ni a aizol khopon hon tur tan po mani then ina hon ma sak ngai lovin idu hun taka ichwan na motor chwa khona lam mai theini miron pan vela atom thei angberin kan lo pedon chenia MDNT Enterprise Peter Street Khatla phone 233756 943615 9912